Hey madade. Hey. Ikama kuphaka isibongo bakaNzama bathi ngihlampile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa lametshise yithi uzangihambi nalo hey ngifica ensimini bathi uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengento ngabane kunobhatha ikhulule ngumfaka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili lesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje sanibonani uyabona ke namhlanje uyabona namhlanje angena lo muntu othi mina ngishilo kodwa emva kwesimo esithile khona isifunde kumele uphume naso kunoma yini empilweni eyenzakalayo akona ukuthi kwenzekile ukuthi akulona ihlazo ukuthi khona into eyenzekile kodwa into ebalulekile ukuthi ufundeni into ebalulekile empilweni kunoma yipi into ohlangabezana nayo isifundo ositholile isiphi isifundo ositholile empilweni you can go through ama challenges ngokuhlukahlukana kodwa kuma challenges that you went through ufundeni kuona selokhu kuqalela amasonto amabili bengilongikhuluma into eyodwa ngithi ziyangiphoxa inyanga zakithi ngithi uyangiphoxa ukhehlelezi ngithi uyangiphoxa umabalengwe ngithi bayangiphoxa labo sisi basegolo sikhotheni no maweni ngithi uyangiphoxa ubaba lapha udokotela ngithi uyangiphoxa lapha ya ngisho umzimba ngithi uyangiphoxa ngaze ngathi kuneminyaka lezi inyanga okhehlelezi umabalengwe abantu bedela besuka emazweni beza kubona bethi bazohlola ngoba umuntu enethemba ukuthi ukhehlelezi uzongitshela indaba zami ngoba ubona yonke into kodwa ungenza noma yini emhlabeni kuba khona isikhathi esifikayo uNkulunkulu la exposeana khona yabona lento eyenzekile ukuthi inyanga zakithi madoda nakuba sibona ilevel yazo ukuthi kusafuna siyikhulise kodwa kumele siyikhulise zigoloza ukuthi sidinga siyikhulise zigoloza ngiyitshela ngithi kunezingqinamba empilweni ngithi into uvela uyicabange masuthi njalo uyaconsulta nogobela wakho hayi ugobela wasemhlabeni ngoba naye akazilutho uxakwa yimndeni yakho uxakwa zimali uxakekile uyaconsulta bengabe ube unikwe amandla nalogobela osuke kunikeza amandla okuyidlozi lakho okuuNkulunkulu uyaconsulta mangabe kufika umuntu eza kuwena umuntu xa wezinkinga umconsultela nalogobela wakho wasemazulwini ukuthi nalogobela wakho yidlozi lakhe likutshelayo ukuthi kwenzakalani kilo nazi ke inyanga zenzani ziyangena zingenela ukuvotelwa ngiyabatshela number 1 labafana abavotelayo bavele bafaka amagama ethu nje singavumeli mawuthi uyabuza bathi sikhethwa abantu ngathi mina okay bafana ke bengifonela uNtozana eoffice ngathi ngikhipheni mina ngoba ugobela wami uNkulunkulu yabo uthi lento angayingeneli ngoba yikho ngasho straight mina ngathi ugobela wami uNkulunkulu uthi lento ayikho ngikhipheni ngaphela bangikhipha ke ngaphela bangikhipha kwasala bani kwasala ubaba udokotela kwasala ukhehlelezi kwasala umabalengwe kwasala umzimba okhala imali kwasala nenye inyanga emnyamana engayazi ukuthi ubani lapha ya kwasala nogogo sikhotheni lapha ya kwasala nolokhuzana nogogo kuthuma weni basala sengithi mina kwemadoda njengoba abantu bespend imali nonke animboni ukuthi iscam less kanti ni consult kuliphi idlozi lele lingakwazi ukunikhombisa ukuthi njengamanje kuyascamwa ngoba bengakuyinyanga futhi ukwazi ukubona iscam mawuyinyanga futhi ukwazi ukubona into ekhonto engekho mawuyinyanga futhi ukwazi ukukhomba indlela izinyanga zathini kwathiwa nginomona mina
kwathiwa no mina ngibhitha akwazi ukuthi ngayifunani inyanga mina ngithi no, it's not about inyanga, it's about labantu ekuthiwa bavote ngoba inyanga zishaya iconvoy ukhehlelezi ehudula imoto kuyiwe eThekwini kushaya iconvoy abantu bavote ngemali zokugcina nama airtime okugcina engabe umuntu ufonela indoda yakhe ngale airtime ayicela imali indoda uzofaka ivoti usesala ne airtime yokubhaza imali uyifake lapha evotini ngathi mina khehlelezi wrong ukuthi wena ukustemeke urong ukuthi kubantu uthi wazi ukubona kanti akwazi ukubona bangizwa benzani bathi wayo King Bhaka akuthanda ukukhuluma kwabizwa ama-event organizers kwathi awuzochaza cha angifuni ukuqamba manga nina madoda uyabona lesigqoko sokuba lokuthi uyinyanga mina ngabe ngiyaniphuca kodwa ngiyazi emazulwini ukuthi njengoba sekuqalile na exposure kuningi kusazovela and iskam kushawa inyanga kushawa umuntu ovotayo sono inyanga ngabe yamvikela umuntu naye yaskemeka izishaya iconvoy yakhankasa ngithi mina ayikho i-event ngomhla ka-30 kwathiwa ayikho leyo babiza ama-event organizers ezenjani avela bagoqeka kwathiwa niyabona-ke le nyanga ethi ayikho lento inomona bagoqeka kwathiwa uyaqhubeka i-event akusuka abantu all over kusho ukhehlelezi akusuka abantu all over abantu ngemali zokugcina babhuka ama-flights abanye babhuka amabhasi abanye babhuka amahotela ngathi ayikho into kanti bantu bakithi ake nisuse lento yenzondo ake nisuse lento yokuthi ube umlandeli ongasile ekhaya ake ufunde ukulalela iqiniso elizokuphilisa wena umndeni wakho ngathi ayikho lento kwathi wayo uKing Bhaka unomona uKing Bhaka ubhitha uKing Bhaka ufuna ukufeza inhloso zakhe yabona ngathi mina sengibuye edamini bengilande umakhandakhanda ngoba ngiwulanda esigodlweni sedamini sengibuye edamini kuthiwe edamini lento yomcimbi ngomhla ka-30 ayikho kwase kuthiwa nakho makhandakhanda uzobanqobela abantu inkinga zabo kodwa ayikho and bazobona abantu abangisupportayo abangavoti abantu abasupporta la madoda lawa awangavoti ngoba ayikho le event yangomhla ka-30 kwathiwa hayi uKing Bhaka unomona uKing Bhaka unomona hlunga inhliziyo yami ngoba ngiyazi ngazi ngacacisa ngathi inkinga is not about 150 womuntu it's about umgodi it's about umzila yabona it's about i-loophole it's about manje i-trend ezokwenza ukuthi kuphele izimali zomuntu lo 1 rand azofota ngawe vota into engekho izimali izophela into ongayazi imali zomuntu ngisho noma ngathiwa into yazi ngidina nansi into ngoba ngiyalazi usizi labantu ngiyamazi umuntu asupporte inyanga noma asupporte umuntu emsupportayo noma ebotho uyabheda kwagcina kwathiwa hayi asithuleni asibe kumhla ka-30 uma ngabe i-event ingabanga khona koba uKing Bhaka uyena oyiphethe zonke inyanga jikelele kodwa i-event mayibe khona uzothini King Bhaka ngathi ngiyavuma uma ngabe ibe khona i-event kobe zonke lento ngintshela zona amanga kofuna mina ngibiyeke enhlobo kuba inyanga mangathiwa kofuna ngiyeke ukuthi ngithi ngisiza abantu kofuna amafutha ami uyabona hayi nokuthi ngiwehlise ngoba mawusunqotshiwe uyayehlisa iproduct imali yayo mawunqotshiwe awinyusi kodwa mawuwinile iyanyuka iproduct mawunqotshwa ishona phansi iproduct mina ngathi eyami iproduct mangathiwa le event iba khona sekuthiwe esigodlweni esikhulu ayikho ngamane ngiyiyeke ingabukhona ngeke ngiyehlise kodwa umgomo uthi yehlisa iproduct mawukuthi uqambele isizwe amanga yehlisa iproduct azisuki imendlela makusuka imendlela lezi ezincane sokunazo kwehla ngisho iproduct uma ngabe into yakho kade u5000 funa uyehlise mhlambe ibe 1500 umthetho usho njalo uthi yehlise ukwehla kweproduct kusho ukuthi kwehla amandla noma uvele ube neproduct eyodwa uthi nginemafutha awugelegele noma uthi hayi amanye amafutha usigelegele amanye futhi usigelegele masuthi hayi khona amanye ke ashibhile ke anje ayehla amandla yebo mabalenge ngiyazi baba ukuthi ngithema ngithi phuma wangilalela waphuma kodwa la ufike mabalenge nawe wakhombisa ukuba umholi ongangilaleli ingesikhathi usuwenza interview nenye yama YouTube channel
sewuthi lapho ufuna ukuyohlonishwa kule event into iphumele wena uphumele ukuthi bangakuvotela abantu kodwa kwi event uzoya ngoba ufuna ukuyohlonipha uyozuyithatha indondo wini ku 3 seconds mabala ngithi mina kuwena kwakona mfethu uthi ufuna ukuyohlonishwa uzohlonishwa kanjani entweni engekho imake wena ikido mfethu ngampela labantu abadala bathi abakwazi ngampela mfethu ukukutshela ukuthi lento le ngampela into engekho futhi akuhlonishwa kuzokwenzeka njengokuthi kanti basuke befuna ukuthini abantu abadala wena ikido wekhehlelezi njengoba mfowethu ukhehlelezi abantu kade uya kogoli uziwe kuwena kuziwe esigodlweni bethi abantu bazohlona unyothu usukuyenze khona yena uzibona ukuthi uhluke yini ukubona lento public for the first time ukuthi umphakathi ubone ukuthi kade ngiyakwazi ukuhlola ora nikwazi nihlulwe yini wekhehlelezi nihlulwe yini kusuka namhlanje amadoda ngifuna nazi ukuthi ayikho into eniyoyenza ngingayazi lo mcimba ukho buka ke namhlanje into ezakalayo na ukhala ezimathonto ukhehlelezi manje imaya ezobona namhlanje and ngizangasho ngesonto ngikhuluma ngathi into eyenziwe esigodlweni eDamini ngilande umakhandakhanda luka 6000 lo unqobela umuntu noma ngakuthiwa unaziphi inkinga ngoba zisuke seyiboniwe bese ziyavishwa lo makhandakhanda ka 6000 ngithe ngilande wona kwathiwa ngoba banenkani laba bavotisa abantu ngenkani kwathiwa kuzokwenziwa from Monday ngeke besayikhankasa lento ngampela from Monday ayikho inyanga ngeke yakhuluma ngale event Tuesday ayikho namhlanje ukhehlelezi ukhulume ngayo ngizonifakela leyo video bengabe ngiqeda la mangiqeda la nje ngicela nilindele ivideo engizoyifaka khona nizomuzwa ekhaliswa yini ethi usesikemekile ama organizers asasebalekile imali zabantu sekubalekwe nazo and into ebhlungu kunokuthi axolise kubantu athi abavote uyaqhubeka uthi lelo bhanoyi obusuze Worldbook salusuza uyapi umuntu okunikezele kubantu bakuskema usayapi uthi sinenkonzo sisoba nayo kuyothandazwani kuleyo nkonzo abantu bekhala amandla uhlulekile ukubavikela kuyothandazwa uthi abagibe yindaba ungasho ukuthi labe kade sebebhuka ama flight ngoba usuyabona ukuthi usuthe yafona abafana bayibamba ingcingo usuyabona ukuthi ngaphela beqinisile ubhaka scam ngoba usho njalo uthi hayi beqinisile uKing Bhaka hayi kodwa ngoba ngimpraise kodwa ngaphela iscam lesiya kodwa hayi ngoba ngimpraise yebo sengibonile ukuthi scam ubeqinisile uKing Bhaka kodwa nina ke ningithukayo enamba noKing Bhaka vele ngizovela ngiblock yabo ngizovela ngiblock ushephe ngizoyifaka leyo video mangiqeda la umbuzo wami uthi bungaboni ngani sonke lesikhathi ngasho ngathi umuntu ozovala isicapha la uwe mina nje ngokwami ngithi mfowethu ngampela labantu kade bezokuza bazoyapi into kade nithe izokwenzeka isenzeki sekbayiphi inkonzo uhluleke ukubavikela engabe kuthiwa ngoba bese uyibhukhile iflight kulungileke lowo 6000 ovote ngawo sowungqwambile kodwa ke lo ticket flight sale usubafonele airport uyabo ubatshela ukuthi hayi ke itrip uyayikhansela kodwa mawusuza futhi ngelinye ilanga uyoyisebenzisa leyo mali leyo uyabo because umuntu okwakwazi ukubhukha iflight leyo muntu usho ukuthi uwajwayela ama flight uzothi mawusuye meetingini eGoli sewuye meetingini mhlambe eKZN uyabona uyosebenzisa leyo flight leyo hayi ukuthi woza kunjalo ukhala urojiwe kuze kuthiwa wonke umuntu ovotile akavula icase mfethu ngampela ungayovula icase uthi ngirojiwe u150 ngizonibuyisela imali zenu uzozuyibuyisa ubungaboni ngani khona inkinga uzombuyisa kanjani umuntu 150 kusawukumkhohlisa umuntu into ebalekile manje akukona ukubuyisa umuntu 150 ukuxolisa ukuthi bafethu ngukhehlelezi ngila lento angiyibonanga bafethu vele beqala ukuthi kwenzeke into public ngikhathwe nezinyanga normally ngiyayidalela kubantu ngingedwa sivalelene egumbini bekumele usho njalo mfethu mina bengizolumukela uxolo lakho njengoba ngiyingqwele kunina uyabona ngiyingqwele mina lelo xolo bengizolumukela mase ngenzenjani mase ngiyayilawula lemkhathini liphinde limukeke emkhathini mase ngiyayilawula emazulwini liphinde limukeleke emazulwini kodwa ungaqhubeka ugoqe ungaqhubeka uforce ama matters
Fana nomuntu exabana nonkosikazi wakhe ngoba nakho into digital. Kunokuthi ithi mngami ngiyaxolisa. Ifuna ukwenzani manje? Ifuna ukuveza ukuthi hayi mngami ayikho into okufuna ngilwisele yona ngoba mina ngiyindoda. Kunokuthi uthi sorry ulokuthi hayi ngiyindoda mina yabona kunje hayi mawuyindoda vele indoda kanje lonto leyo ungahlakaniphi. Mawuthe uyachitha wabamba umama ayikho into ehlula ukuzehlisa uthi mngami ngiyaxolisa nama ngazi bengingenwe yini. Angazi bengingenwe yini. Yabo umama athi baba ngiyaxolela ukuthi ungaphindi. No mama futhi mayechithile athi baba ngiyaxolisa ngo 1 no 2 no 3 angazi kwenzekeni ngiyaxolisa. Awuloku ukuthi hayi ngiyaxolisa kodwa ke leyo ntombi ngisase ngiqhubeka nayo. Angasase ngiqhubeka nayo uyadelela lapho. Yabo so that is why ngithi mfowethu akufanele bethu abantu sebebona ngoba manje abantu sebe like njoye sekukhala inyanga yabo. And no ngasho mina 3 weeks back ngaphinde ngasho ngathi ayikho event nihlulwa yini ukubona. Namhlanje niyakhala ngiqasha abameli nisikhona abameli akho abameli abazoqashwa kusamanga lawo. Yayithi ngisho akho abameli ukhehleza zabaqashwa kusamanga akho abantu abazorefund imali zabo. Uyabona mhlawumbe kungabuyiselo yedwa ekuthiwa uvote ngo60,000 ngoba imali makuvotwa kuyiwa le ka Vodacom. uVodacom une share yakhe and uVodacom une share yakhe nabafana ngeke understand ukuthi kahle kahle obani abavotile ongabazi uzobathola kanjani abantu abavotile. Ngeke ubabuyisela abantu bonke imali sekubachaphaza lokho. Mina ngiyena umuntu ozondinyanga kodwa ngifuna senzeni angifuni mangikhuluma ngiyingqwele ngiyindlondlo yena umadoda kube ngazi ukuthi ngiyabheda kodwa lento ngenhlanhla abantu basho bathi bazobona ngomhla ka30 awusashanga ngomhla ka30 kusevele wakhala ngasho futhi ngathi ngey28 uyobe sekhala ukhehlelezi ngaphela uyakhala namhlanje ngizokufakela ivideo bangiqede. Mabale ngungiphoxile nje kwivideo ayifake ekuthangi ethi leya event uzoya kodwa uzobe yohlonishwa kanti ubese right mangithe kuyena Mabale ngomfethu ngoba ubhekene namacala musa ke manje ukuvula into eyokuthi ulokhu uhlulwa ngoba ubhekene necala kanti lecala obhekene nalo ngicela ukuhlabela mina Mabale owazi izinto ngilicheckile icala njengoba ngibheka lento lecala obhekene nalo Mabale mina ngilicheckile njengoba lento le ngisho ngathi event ayikho ngilicheckile icala and icala leli lithi ngendlela shiya ukuthi wena ujustify uthini la leli cala lithi uzogwetshwa hayi ngisa-attenda unikezwa ilungelo lakho phela njengomuntu wase South Africa onelungelo loku-attend i-case iqulwe ngapha nangapha kodwa le case le Mabalenge ngiyichecke ngayo yonke indlela mangithi ngayo yonke indlela ngiyakutshela mfowethu uyangikholwa or ayingikholwa le case Mabalenge izokugweba ngiyakutshela mfowethu izokugweba into ekumele uyenze Mabalenge manje qala usondelane nabantu abafana nathi sibone ukuthi sizoyilwa kanjani ngalamandla ethu lawa aphezulu ngoba wena ngeke usakwazi ukuyilwa ngamandla akho. Amandla akho wena wanikela ngawo lapha ku Dr. 3 Second imzwana uyakhona for the first time. Wanikela ngawo ku 3 Second amandla ngiyakutshela mina. Mabalenge wona ubusudume kakhulu no 3 Second kodwa today uyakhona ukuthi u 3 Second ephejeni lakhe wathola amandla and u 3 Second ulayithile uyisikelemu uyakwazi into ukuthi akwazi nokuthi ayibhitha khona nje la. Ayibhitha khona ngoba khona isikhathi 3 Second naye lokade ethi lo mcimbi lo akuyiwe kuona umcimbi oright ngampela kuzobe kunje kuwona kodwa mawungambuza namhlanje 3 Second uzothi hayi angakaze ngisho leyo nto mina kodwa nje kade uendorsa kuma media briefing kade ko ICC kobani kade nje uendorsa 3 Second kodwa mawungambuza manje uzophika hlala etabeni avela ahleke ngenhlanhla ke ngiyikhonzele yona ke la out ngoba vele ngiyayibotha igaqekele kodwa mase ziya kwipower enye into kwipower bafuna ukwazi ukulwela abantu wena obusangithuka wena bafethu ngithukiwe mina ngithi ngivikela abantu mina ngifane noJesu kahle kahle njengoba asho 3 Second wathi nguJesu waseDurban mina ngifane noJesu ngithe ngithi abantu abangavoti ngathukwa ngigwaziwe ngemkhonto mina ekuthiwa bengusidididi nje mina ngabe angiphili kahle la kodwa ngayimela into yami kwala ngisho umzimba ngithi umzimba ayikho lento wa withdraw umzimba following day wabuya wathi hayi sengichecke yonke into kuhamba kahle ukhona umcimbi sengingenile ngathi hawu umzimba indoda yenzi kanjalo awuphumi entweni uphinde ungene ngoba uxhaphaza labalandeli bakho bazothini manje ngizoyifaka ivideo lama ngiqeda akhehlelezi ekhala mina inyembezi ethi wazi wasikemeka makukhala inyanga kangaka ithi sikemiwe sekumele kugijima abaseshi sekumele kugijima iphoyisa kanti inyanga isebenze ngemimoya ilawula izinto liyapi iphoyisa vulani
Nanamanje uronke ngoba kufuze athi yena nina nonke enisikemekile. Ngizoxhumana ke nogobela wami ngibheke ukuthi ikuphi la ngihambe khona wrong ngoba ungabona umuntu esekhuluma into eyingekho kukhona la sehambe khona wrong bahambe phi wrong ngokufuna ukuphikisana no King Bhaka kanti mina ngioperate kwenye level mina ngik level 6 mina njengamanje ingakho ngisha amafutha ami ewu6000 ngoba ngik level 6 mina amafutha ami akawona u6000 ngoba kuyi price iqhamukela it's because spiritually ekwazi ukubona izinto ezingakenzeki level 6 kodwa after lento makudlula 30 ngizonyuka ngiye ku level 7 ngizoku level 7 yabo ngizonyuka ngiye ku level 7 ngiyazi umehluko ngilinda ukuye edamini sengilanda ngoba kusasa afuna ngehle ngiye edamini esigodlweni ngilande omunye makhanda oil mangibuya nawo ngaze ngasho ngathi sengigcotshiwe ngowasemazulwini sekusele ngigcotshwe kahle ngowasemhlabeni mhla ka30 ngayisho leyonto uyabona madoda lani ikhona wena mfethu ungasupport umuntu ekathi ukusile ekhanda nami ngelinye ilanga wena ongithandayo ungithanda uzumisa izithupha kodwa mzwane ngikhuluma into yangenzeka mzwane ngikulidele ekuthenini ugaxele ungezi ngokuthi uyangithanda omele iqiniso uthi hayi aphelile amandla ebesicaba ukuthi uKing Bhaka unawo uma ngabe inyanga kuseyimisleadile iphinde izokubhampela ithi qhubeka uze ngaleyo flight usala uzosontana uqhaphaza uNkulunkulu wayo ngoba lo Nkulunkulu ofuna umdumise wayo ukuqhaphazile wenzani wa expose wathi wayisupporta ngemali yakho wayisupporta ngenhliziyo wayisupporta nangethupha la ku Facebook na ku YouTube wenzani uyilwela kodwa yenze namhlanje kushiye kanjalo ngiyazibongela bandle inyanga ezisemakhaya ngiyazibongela izinyanga zakithi madoda ezilazi ikhona ezingangenanga kulolu gibe ngithi lapho makhosi lapho nikhona uNkulunkulu nethongo azaniqinise lapho nikhona inyanga zami kwakona ukuthi ningangeni kulezi zinto nani ningangeni kwakubukeka engazuthi abantu abanikhethanga ngoba banazi kanti ithongo lakho noNkulunkulu khona ayifihlile akafuni ngelinye ilanga uexposeke njengoba expose ukukhehlelezi kwa expose kumabalengo kwa expose kubaba udokotela kwa expose kusikhotheni kwa exposeka umaweni kwa exposeka umzimba kwa exposeka bonke labantu abesibuzekile wena siyakubongela ukuthi nakubukile lokho sombe abantu bebekubone ngathi awukho entweni bengabe ungekubhizi social media kodwa ithongo lakho lisakuvikele ngoba isithunzi obunaso uzoqhubeka ube naso kodwa lezi engiyibalayo isithunzi bezinaso sishone phansi manje hluleke ukubona nakuba ubungangabona uwedwa kodwa mase ngisho uyabona mase ngisho ngithi ayikho lento sengisho ngithi ayikho lento bekumele ngizwe athi omunye King Bhaka yindaba uphuza imonster kuyiba kolalo no ngiphuza ngoba mina ngilali angithi phela amadimoni ashaya abantu abashaya ebusuku amadimoni abantu umuntu akashawa idimoni during the day idimoni limnqobe ebusuku umuntu kakhulukazi lapha ngo12 isikhathi sokubhuza leso so mina ngoba ngilwela abantu angivumelekile ukulala mangilala funa ngilale ngo2-3 futhi nakhona ngiyaquba ngoba ngibheka yonke imimoya all over yabo ngibheka wonke ama spirits all over ukuthi enzani beye khona abahlukumeza kanjani abantu belele mawusubona inkinga emsebenzini emini lezo nkinga zikushaya ebusuku emini seziyayiveza njengoba behluleke ukuhlola lezi zinyanga lezi banqotshwe ebusuku kwaqamandla abathathwe ebusuku emini sekuya expose ukuthi abazilutho ukuthi cabanga baze bayelapha eredweni bayohlala naloya msakazi loya msakazi wantenga umbiza ngegama ngoba kagcwani naloya msakazi bahlale naye kuhlobo into engekho hlonto engekho ngelinye ilanga ukuthi angazi ngikhulume naye kodwa ngelinye ilanga ngiyomqonda ngqo kwayena bengabe inyoni ukuthi okwamanje nginazizathu mfana ngimqonda alikho ifayela lo muntu ongumsakazi engithi mangifuna akekho umuntu engena fayela lakhe yabo
wonke umuntu umehluko angivumelekile ukudedela noma kanjani ifayela yomuntu kodwa mase ungiqonde ngqo hayi ngiyalidedela ngalidedela lonke ifayela lomuntu mina yabo lonke yikho mina iRadio engathi mangifika kuyona ngithi la ngifuna ukukhuluma nesizwe engiyingqwele kusona engiyinkosi kusona spiritually umsakazi athi hayi ngeke akukhomisa kasho lotho ngoba lo msakazi loyo nginga ifayela lakhe ngalithi mawuza kumina uzohlola usuke uzofuna ifayela lakho elidala ukuthi ube nalezi inkingo nazo mawufuna umakhanda usuke ufuna amandla onqoba noma yini ezokushaya empilweni izinto esezikuzamile mawuthi makhanda ufuna amandla okulwa nazo mawulwa nazo awulwi nazo ngokwakho kusuke idlozi lakho selithola amandla ingakho mhla ka-30 October kunendumezulu yomcimbi lapha edamini lamakhanda wonke umuntu onamakhanda uyafuneka wonke umuntu osazowuthola makhanda uyafuneka wena usuthengile makhanda wophatha ngesandla ufike nawo ngoba ngiginqe inkomo eziwu2 ngenzani ngiyawulontsha umakhanda futhi lezo nkomo eziwu2 ezalamafutha lawo makhanda yezawo so awukwazi ke la ukhona unwelwa kangaka kuthiwa awuphumelelanga noma kuthiwa ubhizi kanjani ufuna kube khona ngomhla ka-30 October 30 October kiwale damini ila uzobona khona ukuthi akudlala uyobona ngazi uyibona lento osangiprove ngayo ukuthi ngaphezulu kwazo zonke inyanga hayibo mina ngatshela igubhu ngathi igubhu asikho isigubhu esilanda imali kwathiwa nginomona ngazothi awukho umcimbi wakhona sathi inyanga ukhona ngaze ngacacisa ngathi umehluko phakathi kwami nobaba uKhehlelezi noma nobhuti uKhehlelezi noma nodokotela uKhehlelezi ukuthi yena befuna information ubuza umuntu befuna ukuhlola uthini yena behlola uthi uphi ubaba wakho iphi ingane yakho bese uthini wena uthi awuyashona aqaleka athi hayi leyo ngane ke kwaba ukuthi ngoba usezwini umehluko mina uthi uhlala phansi ngibe ngithi we iwana mehluko nje wena unje mina angihloli lento ethi wazala wembethe ugoqo lo lenyanga zakudala esezafa wazala wembethe isibongo njengoba kugcwala amazayizayi amangaka manje abizodla mina abizongubana awacebile baze bawashaye bathaqeda imisebenzi aqeda imali zethu uthothi izayizayi luJangarayi le kodwa selifike la luDlamini lishayani imali ngoDlamini zitheni ithakazelo ekidlamini mina kidlamini lishayani imali wena wala ulokuthi hayi uma kangitshelanga isibongo sami kwakabani ayikho lonto qaqeda hamba esikoleni uyofunda ingakho mangabe esikoleni uyobhalisa ayikho into ethi uzalo mabani uzalo mabani isibongo sakho ngeke kufanele belesi ngesikuthathe ngoba wena wazala ekhaya ayikho lonto mawufika esikoleni wathi ngungcobo mina bazobheka lokuzala isitifiketi esibhaleni yonke bakhona into eyishoyo mangabe uyafuna umsebenzi ayikho into ekuthiwa hayi wena ushawa isibongo ngeke ukwazi ukuthola umsebenzi ngoba isibongo sihlelekile mangathiwa emsebenzini kuthiwa ngoba unenkinga yesibongo asikuqasha usungasho ushawa isibongo ngasho ushawa isibongo ngoba yindaba bekumele uthola umsebenzi bathi ngeke bakuqashe ngenxa yesibongo manje abayisho leyo nto khona abantu abaphezulu abaseParliament izibongo zabo ziyimbidi mehlwana azihlelekile kodwa useParliament umuntu uyasihola eParliament khona ngwazi khona abantu abakutop baba khona abantu abasemaphoyiseni abazalela ngendlela engaqondile kodwa baphethe amaphoyisa babaphethe amaphoyisa khona abantu abaka-Home Affairs abenza lama-IDA yena isibongo sakhe akamazi ngisho ukumazi ubaba wakhe akamazi ukumazi kwabani ukhuliswa umama uka-Home Affairs uphethe ka-Home Affairs wena uzokhayela isibongo hayi nawe ngathi uyayibhayizela nawe khayela isibongo hlula makwelekwele into evesane nje ifikele la ishayela inyuka size sibe nomona sithi hey bazi bayishaya inyuka la mazayizayi azayishaya inyuka mazayizayi uyabo sekuwumona hayi ngoba eshaya inyuka ngenxa yesibongo ingenxa yokuhlakanipha run to school funda bepositive uzazi ufunani makhona into ezikuvimba unakho konke okwenzile woza kuthina sibheke uvinjwa yini sisuse leyonto noma mawuthanda uvele uthola makhanda mase ngiyakunikeza ukuthi uzokwenza u1 no2 no3 no4 kodwa kumakhanda kubalekile ukuthi bekhona ulwandle manje ngekho ulwandle kubalekile bekhona idamu manje ngekho idamu kubalekile bekhona umfula ohambayo mangabe ngekho lutho ibalekile intaba yokugcina yindaba amanzi ebalekile ingoba idlozi eliphethe yonke into elasemanzini ingakho ngithi ngumfoka amakhanda amabili elesithathu elenkosazana yabo ngizwa ngithi namhlanje madoda hayi ngeke and izishintshile ibongo zami
zithi manje inkama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likametshise ngishithuluza ngihambe lifice ensimini uqama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngomafavuke njengedangabane ngunobhatobhatha ayikhuluma ngufaka amakhanda idlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makusho so 30 October ke ilanga lelo ekuzobe kugcotshwa mina njengengqwele njenge king of kings makiwa kulomkhakha king of kings ngizofika ngo8 ebusuku ngolosihlanu ngikhulume nani ngoba kufuna sikwenze lokho ukuthi vele seyiqalile ziyakhala inyanga kodwa ithi nginamba until Friday ngolosihlanu ngiyobe ngikanje khuluma nani bese bonke abantu abanomakhanda from mangiphuma la bazophinda babuye ngo12 ebusuku umuntu obubambe kanje umakhanda wakhe ngo12 ngiyokubanje ngo8 cha ngeke ngo8 ngizwe kahle siyobamba ngo12 ebusuku ngo12 ebusuku ngiyobe ngikhuluma siyobe silwa nazo zonke izinto ezilapha endlini la uhlala khona siyobe sikhuluma unqoba la ukhona uyobubambe kanje umakhanda ebusuku ngolosihlanu la ukhona eCape Town usekhona eMpumalanga ukhona Johannesburg ukhona eNorthern Cape ukhona eKZN ukhona Western Cape ukhona all over Western Cape Town konke kobe sobe sobe kodwa ngo12 ngo8 ngizokhuluma nawo wonke umuntu mase siyabuya ngo12 sengikhuluma nabantu ababebambe kanje uma kwenzeka uthi nawe ufuna ukubamba wakho gijima zama ukuthi maqeda la uordo wakho noma uordo ekseni kusasa uordo ekseni kusasa ugijime uye kaphepha seduze uthole ireference yakhona sokuthumelela thina khona kusasa sizowufaka ekutheni nawo ube kwi-fast mail uqinisekise by Friday obusuku wena sokwenze njalo thina ube ku-fast mail ukuze ngo12 ebusuku ube kunye nathi sobe senzani sobe sekukhushula amandla asemazulwini ngo12 ebusuku wonke umuntu obebambe kanje umakhanda ngo12 ebusuku and leyo nto ezoza ngo12 ebusuku umakhanda angiyazi yophinda yenzeke nini kuzobe kwenzakalani ngizobe ngixoxa officially ukuthi zonke inyanga zingaphansi kwami nginelungelo lokuzisiza la ibhajwa khona anginalo ilungelo lokulwa nazo ngoba sezofana nezingane zami sengizoyifaka endleleni akusho mina belibekiwe ibhola kwasho bona abantu kwashiwe emazulwini kwathiwa siyobona mhla ka30 kwenzakalana sengithi mina bengabe kade uzoye emcimbi mhla ka30 cha umcimbi ke sesizowenza ngenye indlela ulapho ukhona sokhona umcimbi ukhona eCape Town ukhona eMpumalanga ukhona eLimpopo ukhona noma ikuphi umcimbi usuyaqhubeka umehlo usaqhubeka ngendlela yokuvota wawazwaphi kuthiwa amandla yavotela wawazwaphi nje awucabanga kuthiwa isilo sethu madoda isilo uMisizulu bekuthiwa sivote ngemali ngabe yini kodwa ububona ukuthi abantu bangadela yonke into engapha into yamandla ayithengwa ngamali ayithengwa ngagolide uveza nje ubuwena amandla bese yasebenza yabo amandla ngaphandle basethiwa sewusebenza umuntu as a person yabo kodwa nje wonke umuntu onamakhanda sizobe siuphethe ngo12 kuyothi ke mhla ka30 ke October usuza sesiyedamini uyobona ungazi uyibone emhlabeni kobe qophe kumlando kodwa engifuna uyibone mawufika edamini kodwa ufuna uyibone ila uzobona khona why lela damu lami lisigodlo sinamandla hayi uzoxoxelwa kodwa engifuna uyibone mawufika edamini ila ilani izongivuma khona ke nani engithandayo ilani izongivuma khona nithi hayi uyenkunzi inkosi yethu nani engithandayo ilani izongivuma khona ke lapho nithi hayi siyaqade sakuvuma lento yokuthi inyanga hlule ngokuhlola sikuvumile king kodwa uyabona ke manje indlela esekwenzeke ngayo ngoba khanda empilweni yomuntu hayi uzoyibona into ezomakhanda uzoyibona alikho ilanga oyozwa kuthuma khanda wehlile ngoba ukwehla kobe kwehla amandla alikho ilanga oyozwa kuthiwa wehlile
uyabona alikho kodwa kuyofica kwenzakalani uyofica amandla lokho edwa kona amandla ku-edwa amandla wena uthenga ngaleyo mali mzwane kuthiwa kuzonyuka imali yawo ngiyonitshela izathu nizibone ngamehlo besiyanyuka kule game ngoba ngizoya ku level 7 bekumele unyuke uthi 7000 kodwa ngizokhothama ukuthi ngiyacela ukuthi as much as ezonyuka amandla ngiyazocela ukuthi kungalokothi ukuthi kodwa unyuka umakhanda khanda ngizokukhothamela ngizonqoba ngishinga inamba ukuthi unganyuki mangithi ingqinamba ngizoyinqoba ziyazi ke inyanga ezihlakaniphile makuthiwa kunquthu ingqinamba kusuke kuthiwa kusuke kusho ukuthi ngizokwenza into enzima ukuthi ngiyenze ukuze abantu zinganyuki imali abazoyikhokha ngizoyenza mina kempela usabi uvela ukhulume kanjeni mina ngikwazi ukumhlola umuntu esaplana mase ngiba nendlela engizodila ngayo ngendlela yami nalowo muntu kwazi ukuyihlolela nje ngibhekele ngithi ngenhlanhla umuntu bengabakhiwa umuntu nomuntu wakhiwe ekugcineni abe nomndeni wakhe ungeyisa uqede la kodwa ekugcineni khona umndeni ogadile mina ukukulekelela ukuthi lo mndeni ogadile impilo iye phambili kodwa bengabe wena uzovesane kalulu vele weyise noma ukhunto oyithandayo ngoba usupport umuntu othile awunikeli ngawo unikela ngayo yonke into esondelene nawe kangani ngokuthi kube nama challenges empilweni angenasidingo awafuneka ama challenges kumuntu ngoba umsebenzi wami ukuvikela umuntu mina inamba yami 0798130260 0798130260 uma ngabe sona makhanda unelungelo ukuthola inamba ethi 081 mayisithi 7888 bisiyaqhubeka ke unelungelo ukuyithola bengabe unomakhanda leyo namba ingena direct kumina mangabe uthe uyafona nje ngisuke ngiyibona imiskoli yakho mase ngiyabheka ukuthi uthini mase ngibuyela kuwena ngibheke bayazi abantu eke bafika kumina akekho umuntu engecheck kumina ngibe ngibuza kuyena ngithi hey ukhala ngani futhi angifake device mina ezoloku icheck umuntu ukuthi ngilo ngithi hamba ukhuluma lapha esigodlweni usho inkinga zakho hayi ho ungayesigodlweni ungayengojeni yokhuluma engathi ukhuluma khona irecord nje lapho awubani ukuthi khona ke emhlabeni lokho hamba ukhuluma lapha engojeni ukhulumani ngoba mase ufike kumuntu ezekuyena thola ufike wenzeni futhi hlale phansi bese uthini uthi hayi mkhulu noma king sengikhona ngicela ungibhekele yonke into ngithi hayi kulungile imali engaka uthi anginankinga as long as mazongibhekela impilo yami ngifuna ukuza ukuthi kwenzakalani kuyona futhi ungasho ukuthi impilo yakho it's a mess ngoba what a mess umuntu usozocaba ukuthi hayi ke futhi kunje kunje uzoqagela wathi nje hayi futhi uswenke bengabe uye enyangeni ungayi nje enyangeni uvathazela ngoba izovela ukubona uvathazela ithi hawu ushawa idlozi liyakushaya idlozi kanti iyayigesela nje swenka ube clean ugeza ushone khona uthi hayi nongizile mawuthanda uthi ungenamoto uzuphatha ngisho okhiye bemoto ungenamoto ngoba ubalekelani awufuni uqanjelwa amanga ufuna umuntu akutshele the real you bethu umuntu ahambe okhuluma lapha yana unamanga konke ayibekile itape khona itape lapha ungayenzi lo ungakhulumi lapha uzokuthepha uzothi ufika kuyena akutshele exact lento ekhulume lapha wovela uthule nje uzobona mawuthulile akazi uzothina umuntu tshela mina King Park ngizonde mawuthanda alikho ilanga engiyofika la mina ngithi khona inyanga efuna ukungibulala never ngithi hayi khona inyanga efuna ukungibulala khona inyanga engithengela inkabi khona inyanga enje alikho ilanga engiyokhuluma lowo msangano la mina ngoninyoni mina alikho ilanga hawu King Park ziyabathanda inyanga lalela ziyangithandi loti igadwe kanje likho ilanga ngathi sengiyabona sengiyobika icala yini ayingekho inyanga engipintsheke kabe efuna ukungibulala sengiyovula icala fuck off engivule icala mina ngisathiswe inyoni ngivule icala ngisathiswe inyoni yabo ngibe ngiyinkunzi ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini ugobela wami ephezulu ngithi hayi uzokwenzani le church office hayi ngizovula icase yini hayi ngizokuthiwa ekhaya kade kukhona abantu behlome ngebhamu nama AK nama R ziyabona bathe bafuna mina manje ngiyasaba fuck off kanti uphi uNkulunkulu ongivikele sengisabe inyoni uphi uNkulunkulu kanti libe lodlozo lengivikele sengisabe inyoni uma ngisabe inyoni mina labantu engibasebenzayo besatshiswa ngizothiwa ngabo kwa mina ngisatshiswa abantu bayasaba fuck off man umuntu osatshiswayo unelungelo ukutshela mina ngimlwele liyophi ngendlela yami umuntu osatshiswayo like a normal human being normal unelungelo ukuvula icala noma lokwenza protection order unelungelo ke wena kodwa mawuthi une higher power kanti yani usaba nayo we fuck off you shit
fuck off. Saba ne higher power. Ko higher power la usasaba. Baleke. Hayibo. Fuck off. Yeke manguphoka isibongo kanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi bathinta iphakutha kuyini. Ingwele bhuqa bhuqimiza abafokazana ngothoni lotho la betshise ngishithuluza ngabe la kulifica insimini bathi uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini. Kufaka amagandakanda amadoda. Ah usukane ne madoda. Indlondle nabakhanda amabili. Ayi. Yabona wasathiwa ngumafavuke nje ngaba kusho ukuthi kunogwajo phathwa ikhulule. Ngeke uzwe sengithi mina yini ngiyakhwehlela. Hayibo kanti noNkulunkulu olwayo ucula yini ukulwa nento engikhulisayo. Ake ubuze noma ubani noma imuphi unesi. Likhona ilanga webo nesi enike nangifanise ebhedlela zenu. Ake utshele nje sithi nje mina nje ubuso bami wawangifanisa ngithi ngizona namaphilisi noma ngiyagula kufuna umjovo kufuna nangifanisa nje esibhedlela. Hlobo anikaze ningifanise futhi anisoze nangifanisa. Mina mzwane ngifa. Ngiyovele ngithule. Ngeke mina nginongibulawa zinyoni mina fuck of khoshwa. Ngiyothula mina. Hayi mina ngiexposing ngoba mangabulawa zinyoni kungadayisa uNkulunkulu wami lo. Mina nje hayi futhi manje angazohamba emhlabeni manje lokho nginesiqiniseko esidlula lese kade ngisho ngomcimbi angakazohamba emhlabeni manje nawe umincelayo mangikhuluma lokuthi ngizohamba fuck off ungabaza amandla ami wayiwena fuck off kazohamba mina akazohamba azohlala akazohamba ngikhona ngiqhishile athi omunye yekhe ngiphaka sinjani isihlalo sakho athi ukhombisa ke sona namhlanje hlale bebuza bethe sinjani isihlalo sinje nasi isihlalo sinje nasi yiso lesi sinjani lesihlalo nasi athi mlenze yasenzansi hansi athi ngiphendule futhi ifoni khona nizobona kahle ngiphendule Nasiya. Yasibo. Hawu. Inyawo zami bayazi mina ngeke ngihamba nabo bengabe ngiyobasiza ebusuku. Bayazi. Ngihamba nabo ngibalwela izinto nasi. Yabo. Eyibole yanyoni leya. Yabo le yanyoni. Ngisho ungangibiza epophomeni yangakini ebusuku. Uthi angifike. Ngizokusiza. Uma ngabe ngikusiza ingakaqhamuki inyoni noma ingakaqhamuki inyoka ehlaza ezevela idlule ngisuke lapho ngingakasebenzi mina ngushosho mangabe ngikusiza noma singaya kuyiphi impophoma kodwa impophoma as long as mangithe ngiyakusebenza ngifuna imali engaka la kuyiwa khona kumele ibe khona into ozoyibona ukuthi kwenye indawo. Ngisho ngo 3 ekseni mase ngithe ngiyasebenza ufuna ibe khona either inyoni noma ibutterfly noma inyoka ehlaza ongekuyibona iqhamuke ephi uyabona idlula ifuna ibe khona into enjalo mina ke ngoba ngushosho ngikutshela ke namhlanje kanti uzobona ngani ukuthi sikhona idalwa la sikhona sisebenza uzokhala ubona ngani kanti funa ukubone that is why lehlelo sami ke usibona sinamazipho ngoba senzani siyandiza all over sibuka yonke into engabona siyandiza tshela ke mina tshela namhlanje nje angijahile ngijatshuliswa ukuthi inyanga ebithandwa abantu namhlanje ikhala minyembezi ithi sikemiwe cabanga makukhala inyanga ithi ngisikemiwe kade uyini ke wena engangone kusikeme yona yodwa manje kusikeme yona kwase kusikemeka nabantu kade ngikhuza ilento yani lento yokuthi abantu abafuna ukuhlonipha ukuthi hayi siyambona izinkulumo zikakhe ngiphaka ukuthi cha zinamandla ake ukuthi siyinyanga ake siyoncela kuyena ngempela futhi mangasinyanga zizehlise nje zizoncela kungathi maqhamuka into ngibiza inyanga hlalwe phansi ngithi niyabona ke manje lento eqhamukile ake singayithathi ngenzondo ngicela ukuniqwashisa ngoba khona abantu abakhoyela kunina ni right ni wrong hambani niyovikela abantu benu kanje iqhubeke makukhona iproduct yakhe ebhedayo umuntu ngithi uyayibona iproduct yakho ushaya ibusiness nje but ayinawo amandla okusiza umuntu lalela ke ngicela mina ukwenzela kanje ngisho ngingafika ngiyithi ngale nto kuyami lethi iproduct yakho nyanga ngifike nje ngiyithi
mase ngithi vuvuvu ngabe insipho ngabe yini ngiyithele kancane ngumakhanda lo product ngithi hamba nayo ke labantu abakholela kuwena abacabanga ukuthi uright wena kodwa into emnandi uzothi mayekhokha isizomsiza ke lento ngoba sengiyithenga ngomakhanda ngayithi ngale nduku yami futhi ngabe inyanga kwenzeka kanjalo ngithi mangikhuluma la ngithi hawu lapho ukhona Mabalengwe hayi ngibekela wena nabantu abakuthandayo lapho ukhona Kahlelezi ngiyakubikelela uyabona kumele ngabe kwenzeka kanjalo kodwa manje ngoba uthi mawukhuluma umuntu akafuni ukuvuma ukuthi unepower engamsiza ufuna ukwenzani kube ngazi uthi yena ungaphezulu ayikho leyo nto le nakho ke manje qonde ngqo ilento kade babeyisho abantu bethi akwenzeke into esizoyibona ukuthi ubani inkunzi nansi kuyenzekile manje nansi yenzekile ke manje khona yena sayifuna nisafuna proof la ngohlathetha anakakhona hayi kunjalo ngiyabathembisa abantu all over bazophila uma ngabe nonke nina kade nifake imali zenu nithi niyavota ngoba niyathanda ngizocela ukuthi nani ngomhla ka30 October bafethu nize ngeke anibhaliwe ukuthi nivotile akekho umuntu ozonibona ukuthi nidliwe siyazwana akekho ozonibothe nidliwe akekho ozonibona ukuthi niqhumile cabangani impilo yenu manje nezingane zenu nokuthi kwaloyo nyanga oyithandayo wayithanda ngoba ufuna usizo hayi ngoba uyifeni yenyanga wena wawufuna usizo uthembile mhla ka30 October nani ke ehlani sihlangana eDamini akekho bebuzayo ukuthi wena busaphatha abantu before the king cha sonke nje sobe saba uNkulunkulu sabantu bedlozi kuliwe izinto ngokwabantu ngokwedlozi ngokwasemazulwini kobe yithuba leli ukuthi lentuba evulekile ngale mali athi uyikhipha asambe soyivala eDamini manje khona uzowabona kahle lamandla uzobona kahle ukuthi bengitshelwa kanjani ukuthi le event ayikho uyokuyibonela wena eDamini le emakhaya uyobibukela wena eDamini ama direction bafethu khululekani ngama directions khululekani uyabona nje mase kusondele ngizomthatha nginimbeke khona lokho hlangana khona mase kushawa iconvoy sekuyiwa khona kamnandi sekushawa iconvoy ngeke ngihambe ngebhanoyi shipile ibhanoyi vele lu5000 ukuyale ngokusicakele ke indizi 5000 6000 lapha eVirginia Airport ngeke ngihlale ngifuna ukuhamba nani emgwaqweni yabo ngoba ngihamba nani emgwaqweni nje ukuthiwa kanje ukuthi futhi ngene ngifice phambili ngilona icelebrity mina ngumata wenu nobe ngihamba nayo inkosi yenu nje awu zobe zithi ziyamaza umelusi ziyamaza oyiholayo eziyamaza umelusi awu zobe zihamba kanje ngithi mina lo mthakathi yazi khonto engizwayo egazini madoda ngithi mina kwalowo mthakathi owecabanga useqedile ngawo ngithi no lalela njengamanje yonke into iqala phansi manje obakade kunenkinga lana kuphela ngiqala phansi kodwa qinisekisa before Friday kusasa akube busy wonke umuntu uyafona 0798130260 wonke umuntu order umakhanda Friday ngo12 ebusuku obubambile kodwa ngo8 ngiyongena ngini address ngithi umcimbi awukho ngizona addressa mina ngo8 ngibonge bandla le esigodlweni bandla ngingotsheliwe kakhulu lapha ngibonge bandla ngithi ngibonge la ngoba bengithunywa kuthiwa ngitshela abantu ngize ngitshetha ngibatshele kanjani abantu ngithunywa lapha esigodlweni amandla semanzini bengithunywa ngiyabonga bandla esigodlweni ngiyabonga bandla Zulu eliphezulu ngiyabonga bandla ngiyabonga kakhulu nje ngithi ngibonge la vele ngizofika kusasa ngilanda umakhanda ngizofunda ngiphinde ngibonge futhi ngizofika ku content engiyiphethe bayazi ke abantu abahlakaniphile ukuthi mawuyisigodlweni kuphathwani mangabe uzobonga uzojabula ngibongelani ngoba seyize yaphumela ubali inyanga yakhala yathi hayi sesiskemiwe yabo sesiskemiwe ngizofika ngiphethe lokho nje esigodlweni ngiyathembisa mangifika lapha esigodlweni ngizofika ngiphethe lapha emanzini eDamini ngizofika ngiphethe ngizobe ngikuphethe okufunakalayo khona ngizoyinqoba ingqinamba ngikuthola okufunakalayo ngibonge kakhulu nje cha ake ngiphinde ngibonge nani bandla ekade nimincile nike naminca kodwa abantu abangithandayo hayibo khona abamince baze bangithandazela bathi siyayithandazela inkosi power kuyo ndawo power nike nami nike naminca hayi khululekane manje seyikhanya mangiqeda la ngizoyifaka ivideo mhlawumbe nizoyibona ekseni la inyanga la ikhala khona ngizoyifaka ivideo ningalokhu nihlupheka number nibheka ukuthi ikhala cha ngizoyifaka la epagini ivideo la ikhala khona khululekani ngizoyifaka ivideo baba yini nginithanda kakhulu
nginithanda kakhulu. Nginithanda kakhulu. Ngadela yonke into. Ngalolu uthando enginalo ngani. Ngisazonqobela. Nina namakhanda ngiyanibongela la nikhona. Nine eniloku nisho nithi amaphupho avulekile nithi usunqobelile kulungile. Lokho sokukhuluma ngomhla ka30. Bonke abanawo kobe kukhulula open mhla ka30 lapha ya esigodlweni eDamini. Kobe kukhulunywa open. Wonke umuntu nomakhalakanda. Nalaba futhi abangithembisile bathi bayofika nemnikelo ehlakaniphile. Awu uNkulunkulu abusise lapho. Hey, vela kona kwenziwa njalo. Umuntu nje uyafika athi ngisawonikelela inkosi. Awunikeli kumina. Uyobunikela kulamandla lawa okuyiwona wona abona yonke into engabonwa. Ngiyabonga ngiyawuthanda impela lowo mqondo ukuthi cha nihlakaniphile nifundisiwe. Bethi abanye kobe ngidizimvlopho nje bezicha ngiyabonga kakhulu kunina enofika nizonikela. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu aza nikhusele idlozi leli liziliphakame. Umakhanda aze anqobele yonke into umakhanda oil. Wherever lapho nikhona. Ngijabulile nje ngizwe abantu befona bethi hayi thingi sobe sinikela ngoba vele la sikhona manje sibekwe uwena. Yabo ngiyasaba ukusho ukuthi abanye bathe bawubonikela ngezinto ezinkulu kangakanani ngoba ngizothi mangisho kube sengazi ukuthi ngiyaqala manje ngiyachoma cha kodwa nje angifuqa amanga ngiyobe ngichoma eDamini umehluko ngiveze la umuntu bengasho ukuthi angiveze kodwa cha ngiyongena esigodlweni nomnikelo obungiphe wona afuqa amanga ngiyongena same time ngisho sibani nakho esiphi and ngobe ngingena leso sile esigodlweni. Yabo ngiyabonga kakhulu baba yini kuleyo ndawo soxhumana kusasa kwinamba ethi 0798130260 abonke abazobe otumakhanda sizofaka kwi-fast mail ukuthi by Friday wonke ama province ubese ufikile wonke ama province bengabe useduze mfethu ngicela uzozilandela wena ulande khona kusasa ngisho ungafika ebusuku lekhaya kayikho into ekuthiwa hayi manje ebusuku kongena igebengu khohlwa sho ungafika ebusuku futhi mawuza la asilokho sikuseshe gateini ukuthi uze kanjani nani angeke asikukhuthuzi thina sikukhuthuzi futhi mawuza la ngiyakuthayimisa wena umuntu olokuthi hayi ke ngiphakadisi mawuza la futhi akekho umuntu ozomfica egateini ephethe isibhamu esingake ethi ekusubsidi cha ngekwifice le nto isibhamu esingaka ngekwifice kodwa umuntu ohluphayo angayitholewa nje kodwa angaboni ukuthi uwiswe yini angayitholewa nje angayiboni. Yabo ongathi uza ngobubi angazitholela imali engaboni into emlimazela iqhamukephi. The what I'm saying. Yabo yini amandla semazulwini kwenzeka njalo awusabisi uyenza mangabe wasemazulwini kodwa hayi ukuthi kuyafika manje sengisabise ngebhamu ilesi ngisabise kanje fuck off man ngisabise kanjalo mina umuntu umsabise umuntu uze ngeenkinga la usatshiswa izitha nami ngizomsabisa yedwa kohlela fuck off ngiyenze le nto mina ngeke ngisabise nimofika la yes kuyaphithizela ke ngiqamba amanga lekhaya kodwa akukho umuntu ozokusabisa ukuphithizela kuyaphithizela bekusatshiswe kodwa papa yini bafethu sethi kusabisa kakhulu izitha zakho phela uzosabe ebukhosini uze kumina manje ulokuqala zeinganono heyibo yabo inganono cha uba khona zikhona ngeke ukukhohlisa ngithi hayi inganono ayikho emfana awuthi lapho ngibavezela abantu cha inganono zikhona zokukhombisa nje yodwa zikhona inganono nje zikhona impela ngeke ngikufihlele ngithi hayi azikho inganono cha zikhona impela kodwa kuzona zokusabisa yezani kubalekile ngisho icountry inazi inganono kodwa ngikufice nje phatha umuntu oseparliament uveze inganono cha kodwa nje inganono ingcenye yempilo zikhona inganono yabo yini abafuna zibe khona pho ingoba abanye abantu la bekhona abasatshiswa ngezibhamu ufuna yonke into esuke siyilungisa cha inganono nje zikhona impela ngekufihlele mina ngekufihlele nje mina zikhona impela nje futhi mangathiwa ngaveza kuze kuthiwa hayibo ezingaka pho ya ngikukhombisa nje one manje futhi ufuna ukubona enye futhi ngakukhombisa futhi enye inganono zikhona but ngeke kusabise ngaso yabo unhlobo futhi ya inganono nje zikhona zo yabo ngeke ngize ngiqambela amanga ngiloko ithi hayi kwashawacima kwavutha hayi inganono zikhona futhi ngeke ngiloko ithi nansi inganona ngiyona mina mangayibonanga futhi kwakho lokho kodwa sivelile yona ngeke ngiloko ithi nansi hayi suka awulande enye lapha ungilandela enye mfana wami bacabanga mhlawumbe ngeke ukukhohlisa but hayi kodwa ukuthi sengathiwa hayi ke manje ugadiwe yiloko suka fuck off ngisho ngizambela mina emoli ngizambela ngedwa
emall uthi uyaqalaza waba nobani ukhingi la awuboni ngihamba ngedwa yabo ngise ngiyoshona ngale ngisabela ngedwa nje yabo kule moto yami encanyana ngisabela ngedwa mina mangiye dropeni ngisabela ngedwa uyabona mangaba kanje sengazihambela ke nomuntu wami uyabona ngizihambele nomuntu wami kumandaba ke ngimbambe la eceleni ke yabona ngizihambele nomandaba umuntu wami ngimbambe la eceleni ke yabo gcwala yabona thiwa unako nomuntu wakhe yes phela nje kodwa hayi kuzothi manje yeyeni phu hayi ngaphandle bangabe kuthiwa ngiya kubantu ngiyathandwa sengahamba ke ne protocol ukuthi kube nendlela ehlelekile ukuthi ngikwazi ukudlula ngoba ngiyathandwa sengenzela ukudlula mase ngidlulile futhi kubantu baleveleka umuntu alethwe ngendlela qhawule kumina nomunye eze ngendlela abantu abasizi bami bangisiza lapho ke mina ukulawula isimo kodwa hayi kunje ngisabisa abantu hayibo khona abantu abadubula ngempela ababuka la khona abantu abaqeqeshwe ngezinga eliphezulu ngemshini ababuka la yabo ngezinga eliphezulu yabo ngezinga eliphezulu yabo kodwa hayi nje ukuthi sekuzothiwa nani hayisuka yabo hayi yabo ngezinga eliphezulu yabo hayi angifuqaba kumnandi hayi silindile nje abaletha hayi imishini into ekhona kodwa kuyona yani yabo eyokuthi ngowavela abantu la bekhona abanye bayasatshiswa abanye bamaphoyisa abanye bamabodyguard abanye abanjeya kubalekile umuntu bengabe sefikile bekhuluma ngento ukuthi nezitha zingifuna ngesibhamu ufuna phela uunderstand nawe ungasasuka inyoni yabo understand awu zifuna ngesibhamu okunje mfethu kule mhlabeni kubalekile ukuthi makukhontenza ivula icase iqala yabo ivula icase yabo kodwa kona igcineni kanje kubalekile into ekhona le ngeke ngikusabise angikusabise yabo ngiyoniphatha mina sengizama ukulola abantu mina ngiqambe nje amanga kodwa hayi manje uzongena sekuyilesi hayi suka hayi sekuyilesi hayi suka into ekhona nje le nto into ekhona fuqamba mama hayi khona imshini ake ngiqambe nje amanga ingane nozoyisa nazikhona Bangaza bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi bathenda ubakuda kuyini ingwala phoqa imiza belungu ngathi lodwa imiza bafokaza bafethu papa yini bekumnandi sindawonye nginithanda like never before uyabona alikho ilanga othi mawufike la uthola usuyasatshiswa even abantu abafikile akazi ubone nje kuthiwa kuphatha nenhlokohlela usuyafika inhlokohlela ayikazi yenze into efana naleyo ayisoze futhi yenzeka ngekusatshiswe yabo ngoba noma kuhamba iprotocol yami ithi mangihamba angalo ngihamba negola into nje angihambe nabantu abahlelekile gqoka isudu ufaka uthayi ufona isicathulo khombise nje ukuhleleka uma ngabe kuqhamuka umuntu efuna usizo ngentobeko ukuthi ungale usabisa umuntu ngamehlo uzwaqinisa ukuthi amehlo ngabusabisa umuntu ngamehlo ngamsabisa umuntu ngamehlo mina ogada abantu akubona abantu abagade ngamsabisa umuntu ngamehlo umuntu somskemile ke manje uzofuna into yakhe ululeke feature sigona fuck off wena negola zakho lezo fuck off papa yini bafethu papa yini